Kurumjari, ISTV Pau Ming, Tabri Singutam Nukjari, and Batamaru Pau. Said Humudra Labour Delhi Assembly, the Aam Aadmi Party na Sid Humputaret, Fangduna Anobo Puari Masem Cray. Mission School Mari, the Mingchan Bagi Wapam Lekai, Tadabadi Mahiro, Kayachi Mangbayabagi Pipam the Lady, Amade, Manipur National Games Kitara, Chanban Mita, Gold Mari, Silver, Ama Bronze Umlore. Paul Sandurung Pijari. Said Humudra Laiba Delhi Assembly da Aam Aadmi Party na Sid Humpugataret Fangduna Anobo Puari Amasem Cray. Center da Lengak Liba BJP na Sid Ahung Khaktamak Pangle, Congress ti Sid Amapawa Pangdre. Aam Aadmi Party ki convener Arvind Kejriwal na BJP ki Nupur Sharma bo bhot lising kuntraganithoi henduna lemjaningai oireba New Delhi ki Sid Fangcray. BJP की चीफ मिनिस्ट्रियल मिरेप किरण वेदी कृष्णनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी दा माइथिरे कॉन्स्टिट्यूएंसी असिदा आम आदमी पार्टी की एसके भागना भोट लिसिंगनी चहुम हेंदुना माइ पाखे दिल्ली की इलेक्शन कैंपेन लूजिंग खिबा कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी अजय मैकन सदर बाजार सित्ता आम आदमी की सोमदत्त की खुत्ता माइथिरे पार्टी ने माइथिबा की दायित्व लौरदुना अजय मैकन AICC की जनरल सेक्रेटरी फम थादोखरे केजरीवाल ना चाउन माइ पागलकपदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना नुंगाइब फोंदोकपगा लोइनाना केजरीवाल की सरकार दा सेंटर ना दिल्ली चौखटनबगीदमक मपुंग फाना मतेंग पांगनी हाइख्रे दिल्ली दा आम आदमी पार्टी ना सीट हुंफुगतरेट फंगबंगम किबसी पार्टी असीदा मियामना थाजब थंबदगिनी हाइना AAP मणिपुर स्टेट कन्वेनर TS मनिहारना फोंदोखरे मणिपुर प्रेस क्लब दा पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा महागना मखा तारदुना AAP हाइबसी लाइरब मियोइसिंगी याइफनब होनबा पार्टी हाइबनी पार्टी असना लाइरब मियामगी याइफनब थबक पाइखनब होनरी स्टेट असिदसु पार्टी असना ADC इलेक्शन की दमक सेम सारे मिरेप ओइनिंग सिंह लाइरबदी पार्टी न तरामना ओकनी हाइ अमांगसिंग असि लाइक लाइक हैरिसे अतैगते कंट्री दा अमेरिका ना जापान ना कर पाइतो थबक पिरिगे आबि आइकोगी लाइक लाइक हैरिबा अमांगसिंग कंगाव लेरिसे अमुक्तम आइकोने थबक पिनब इंडस्ट्री नत्रगा फैक्टरी नत्रगा करिबा लेखतना मकोची थबक पीदना मकोई मकोगी नेता मकोची लेरगदी लो एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कंगलकनी हाइबा कोइना थाजजै मिशन स्कूल मरीदा मिंग चनबगी वाफम लेखाई तादबदगी माइरोय कया चही मांगबयाबगी फिबमदा लेरे सरकार नसु लेरिबा फिबम असिदा मिडियम अमत चंगदना लेरे फिरम सिदे रिपोर्ट अमा मणिपुर लेरिबा मिशन स्कूल सिंगी मनुंगदा MJ एवेन्यू द लेबा निर्मलाबास स्कूल संगाई प्रौद लेबा लिटिल फ्लावर स्कूल लुकराम लेरक लेबा सेंट जोसेफ स्कूल अमदी कांचीपुर लेरिबा कैथोलिक स्कूल दा हंडक क्लास 1 गी मिंग सनबगी वाफम असी लेखाई तादबदगी महिरोई क्या सही मांगबा याबगी फिबम द लेरे हाइरिबा स्कूल सिंग असिदा क्लास 1 द मिंग सनबगी दमकता रिटन टेस्ट पांगथोकनी हाइना स्कूल अथॉरिटी न खंगलकपदगी महिरोई क्या गी ममा मपा सिंगना इंटरनेट की खुथांगदा मसा मसा गी अपांब स्कूल सिंगी एंट्रांस टेस्ट याहोनबगी दमकता फॉर्म डाउनलोड तौदुना सेम साबा लोइदुना ngasi फावबा स्कूल अथॉरिटी न लौरकपा फिरेप गाइदुना लेरी स्कूल मरी असिदा मसा सिंगु मिंग चनबगी दमकता सेल चंगना तोंगानबा प्राइवेट ट्यूशन फावबा थादुना होनबा ममा मपा क्या याउरी मसाबो अपांबगी मतुंगिना स्कूल मरी असिगी मनुंगदा अमदा सोइदना मिंग चनगनी हाइबगी सबसाबा थाजब लेबा ममा मपा क्यादी मसा सिंग हाना तमखिबा स्कूल अदुदगी ट्रांसफर सर्टिफिकेट याउना मरी लेनबा चे सांगसिंग लौथोक नरुरे अमरोंदा मिशन स्कूल मरी असिगी अतोपा अतै क्लास सिंग सेशन हौख्रबसु क्लास 1 द मिंग चनबगी वाफम असि तुमिना लेसिनखिबदगी ममा मपा क्याना मसा सिंगु मिंग चनब फंगदबदगी सही मांगदरा हाइबगी मिपाइबा पोंगनरे मसा सिंग हाना तमलंबा स्कूल सिंग अमदी अतै अतोपा स्कूल सिंग दा मिंग चनगदबा अदुसु स्कूल सिंग सेशन हौखिबना मिंग चनब फंगनद्रे ममा मपा क्याना ISTV न्यूज द फोंगदोरकपदा पालिबा सरकार असिगी वांगांगलोय एजुकेशन मिनिस्टर M ओकेंद्रो अमदी महिरोई की लुप क्याना हाइरबे स्कूल मरी असिदा क्लास 1 द मिंग चनबदा एंट्रांस टेस्ट तौबा यारोय हाइबा वाफम फोंगदोकपा लेखरबसु स्कूल अथॉरिटी ना वाफम सिंग असिगी मतांगदा करी फिरेप लौरिबगे हाइबा चपचाबा खंगनबा लेत्रे मणिपुर क्वालिटी एजुकेशन पुरकनबनी हाइदुना सरकार अमदी महिरोई की संस्थान क्या याउना लुप क्याना होनरबसु मणिपुर लेरिबा मिशन स्कूल सिंगी मरकता हेना फवनी हाइना थाजनरिबा स्कूल मरी असिदा महिरोई सिंग क्लास 1 द मिंग चनबगी मतांगदा हौजिक फावबा सरक सहिंग नाइबा मोंगदा लेरिबा फिबम असिददी मियामगी खलगा थबक अमता पाइखलकपा उद्री हाइना नुंगाइतबा फोंदोकनरगली अमरोमदा ISTV न्यूज न फंगबा पाउगी मतुंगिना हाइरबे स्कूल मरी असिना लॉटरी तौदुना क्लास 1 द मिंग चनबगी थबक पांगथोकनबा सेम
सादुना लैरुरे हाइरी अदुबो तोंगान तोंगान संस्थान कियाना मसा मसागी संस्थान सिंह अदुगी कोतादा मिंग चनगदबनी हाइना प्रेशर लाकपदगी स्कूल अथॉरिटी ना यानिंगदबदगी क्लास 1 द मिंग चनबगी थबगसी पांगथोक्तना लैबनी हाइरी फिबम सिदा मणिपुर सरकार ना अथुब मतमदा मित्यंग चंगदुना माहिरोई सिंगु स्कूल मरी असिदा क्लास 1 द मिंग चनब याहन्नब थबक पाइखत हनिंगे हाइनसु माइकै कियादगी फोंदोंनरगली ISTV न्यूज गिदमक आइखोगी पाउमी सना जावबा अमरी माइकल जितकलोइना पाउदमजरिब सुनील कुमार ISTV न्यूज इम्फाल नंबोल कोंखामपात लेबा एस्कुला वुमेन्स कॉलेज के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन अमदी भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मतेंगना नौना साबा इंडोर स्टेडियम स्विमिंग पूल अमसुंग वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल ngasi चीफ मिनिस्टर अक्रमी बोबीना संगाख्रे थवम कमरी लेना चीफ मिनिस्टर न लुचिंगदुना कॉलेज असिगी फिबम यंगसिनखिबका लोइनाना सोवेनियर अमसु रिलीज तौखे संगाबगी थवम मदुदा एजुकेशन मिनिस्टर एम ओकेंद्र हानगी मिनिस्टर एन लोकेन सिंह अमसुंग कॉलेज असिगी गवर्निंग बॉडी की चेयरमैन एन जी नवसिंगना अथोबे मिथुंगलेन सिंह ओइखे लोकल एमएलए एन लोकेन सिंगना लिसिंग जमापल मरिफु माथोइदगी साफोंग लखिबा कॉलेज असिना अतय अतोपा सरकार की कॉलेज सिंगदगी डिपार्टमेंट मसिंग यामना लेबा कॉलेज अमा ओइबगी चाउथोकजरबसु सरकार की कॉलेज अमा ओइदबना ओजा सिंगना असुकी मतिक अवाबा मायोकनरी मरमदुना चीफ मिनिस्टर मदि एजुकेशन मिनिस्टर अनिना हिरमसिदा पुंगनिंग चिंगसिनबिदुना अथुबा मतमदा कॉलेज असि लौखटपिनबा अपील तौखे एजुकेशन मिनिस्टर एम ओकेंद्रना एस्कुला वुमेन्स कॉलेज ना तुमदन लेरंबना हिरम कयादा मायोन चुंखलकले सरकार ना मई मसिंगी लमदा अहेनबा मिटेंग थमदुना लाकली हाइखे मान मखाताना थौबाल की वाइखोम मनी गर्ल्स कॉलेज अमदी एस्कुला वुमेन्स कॉलेज अनि असे रुसागी फैकल्टी फंगनब होनगने ओजा सिंगी पुंगनिंग शोकनबा सरकार असना कदोंगैदा सिनखिबा लेते हाइखे चीफ मिनिस्टर अक्रम बिबोबिना डिस्ट्रिक्ट असिदा लेबा वुमेन्स कॉलेज सरकार न लोखलुरगा अतै लेमहौरिबा डिस्ट्रिक्ट सिंगना करी खनखिगनी खनबदगी थबक ओइना पांथोक्तना लेबने ओजा सिंगी सेंटिमेंट सिंग खंगना करी तौबा याबगे हाइबदु येंगलगा सोइदना मतेंग पांगनी मियोइबा अमा ओइबनिना ओजा सिंगी अवाबदु चपचाना खंगी फोंदोखि ओजा मयामना कनो तौबिबो अखोई खनजगे आई मयामना खनबीबा मयामना फाउबीबा सेंटिमेंट को मधु येगा तानरगा कोई करी तौबा याबगी हाइबसे कोई येगा चांगगा फुलफिल तौबा हाइबदी इशोर सुखरा लुग तोकरी यामना टूरिज्म डिपार्टमेंट के मिटिंग मखादा MDS ना संगाई फेस्टिवल ममांगदा वांखै निंगथेम पुखरी मपाल अमदे मसिगी अकोइबदा मई थांदुना पाइखतखिबा थबक अदुबो लमदम अदोंगी मियामना थागतपा फोंदोकनरक्ली इरमसिदा रिपोर्ट अमा पुवारी का सागोन अदुना लाक्लबा निंगथेम पुखरी ngasiदी लमदम असिगी मियामगी खनबा मिटिंग फम अमा ओइरी Manipur Development Society na work agency oiduna sangai festival gi mangoi Manipur ahan ba oina mapandagi loba polam sing season aduna mai ngalhanba asina ningdem pukribu midafam ama oibada achoba thodang lori ngasi ISTV akhanaba team amana hakthengna yengsiluba matamda ningdem pukri gi akoiba amasung andro parking fawbada lairiba lambi asigi nagyetta Solar Street Lamp Marangka Yungduna Leba Technology MDS ki Maikai di Fongdor Kibada Haudik Season Ariba System Asi Philips Kini Solar Panel Amasung Bulb Asina German gi Company Amadagi Lobani Season Ariba Battery Asi Sahi Mangagi Warranty Laibaga Loinana Sahi Kuntra Hena Mafungpan Season of Yabagi Tazaba Adusulai Loinana Bulb asi ki watt kungani pani masina maram oiduna mai hena ngalhanduna miyam da khudong chabakaya masupiri ningdem pukri gi akoibada lairiba miwesingna fongdorakibada mai mambana maram oiduna mamangda thoklamba thogdo wathokaya ngasidi mai nganbana maram oiduna masing yamna hanthaba ngamle maram asina MDS na lamdam asigi mai phangdaba mafam singda project asi paikhat pagi tangai fadaba lei haina phongdongna rakhe mafam kuding makta sumai nungai sumaina mafam kuding makta chukwa loi nungai hanbasi loi mo pami Maharaja Garvaniwas Memorial Club ki Secretary Maibam Gunadona ISTV da Fongdor Kibada Project Asing Asidi Mai Pakpa Haiba Adu Oire Masi Mai Pakna Miam da Kudong Saba Asi Fanghanaba Honabada MDS ki Director Ningthemba na Lusing Bagambun Matam Sana Haktengna Yangshin Bana Maram Oidana Ngasi Mai Pakpani Haina Fongdor Ki
Amamba si mong tabo pabam tadi oi tabo. Sagi hata hoti ya digi katukan to mayam da mangan sit phanga di ngok san ninga su di ni samu to sin ninga su mangan angan mo pham da di mi phong u ne na tong na de ko. Ada dum bai diam phare tare ngan da tege mayam ahlamon ape walking chatok cha sin do si ram kana. Cameraman Jiban Konsam ko loina na pawdam jariba Michael Jit Yumnam ISTV News Imphal. Numit mangani chathagadaba Science Journalism Writing for Northeast State ki Regional Workshop amangasi Manipur University ki Anthropology Department ta hokre. Manipur Science and Technology Council Imphal na Manipur University ki Anthropology Department ka punasinba workshop hodopagi thoramda Manipur University ki Vice Chancellor Professor H.N.K. Sharma, Prasar Bharati ki Additional Director General Dr. Manoj Kumar Pataria, Science and Technology ki Additional Secretary K.H. Ragumani, Master की डायरेक्टर सुरेंद्रनाथ, एंथ्रोपोलॉजी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर एस जीवन कुमार ना मरुब मियोय सिंगोइना सरुयाखी तोंगान तोंगान पे स्टेट तगी मियोय कुंथ्राग हुमदोइना सरुयारिबा वर्कशॉप असिदा मापानगी रिसोर्स पर्सन तरेत ना वांगांगदौरी वाइस चांसलर प्रोफेसर H.N.K. शर्मा चौकटपगी मतुंगिना साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लमदा अहेनबा मित्यंग थमदुना मियामदा खंगनबा होनबा हाइबसी याम तंगाई फदे साइंस की लमदा आइबसिंग मसिंग यामना लेहनबा होनसी हाइकी. We have seen, and everyone sitting at their home now able to see what is happening, the change in the planet, about communication, about the environment, about climate change, about the human development, about the development in science, technology, impact on the communication, medical sciences, whatnot. Sada Hills Autonomous District Council की member सिंगदा कुकी लाल हुलुपना की हलक पदगे मकोई की पुंसीदा secure ओइद्रे हाइरे ngasi council की member ओइरिबा थांगजामान किपग्यान गे लांगोल दले बक्वाटर दा पाउमी सिंग उनाबा मदा vice chairman पाउजाले तौथांगना वाफमसी फोंदोखिबनी मान मखा तारदुना हंदक जनवरी कुंथ्रादा ADC member थांगजामान किपग्यान गी युमदा नोंमै कापतुना live attempt तौरंबसी यामना लाइबक थिबनी मसिंग मतांगदा DGP दा security पिबिना बाहर दिल्ली के कॉल सेंटर मदा थबक तौदुना लेबे चिंगमैरोंग दगे अथोकपम बीरेंद्रजीत की मचानुपी मेरी अथोकपम मागना लेबा कादा थोरियानदुना सिरम लेहरी अखोई की दिल्ली के कॉरेस्पोंडेंट रोजेस न पिरकपा पाउगी मतुंगिना मागना सिरम लिबासी न्यू दिल्ली के तिमापुल पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा गांधी विहार दने कादुदा महाक का अतोप मियोय अमग लेमिनबनी मियोय अदुना ngasi हौगलकपदा महाक फेंदा थोरियानदुना सिरम बनी हारी थौदोदुगी मतांगदा असेंगबा लंगला लंगजिल पुथोकनबा मणिपुर Students Association Delhi Masat की लुचिंग बसिंगना दिमापुर पुलिस स्टेशन की ऑफिशियल सिंगदा तक्सिन खरेहारी मिशी असिगी मतंगदा असेंगबा लंगला लंगजिल पुथोकतुना मरालेबे सिंग चैराक पीगदबनी हाइना मासात नसु दाबी तौदुना तक्सिन खरे कासोम खुंथकी लंबी दंगरांग ब्रेक की मतुंगदा अमुका नतराम नौसरी मखाताबा पाउदा नबासी की मफम अमदा RPF की निंगतम लानमी PLA की खुत्ता NSN IM की मियोय अमा लेखिदबा खरना असोपन नंखिबा थौदोक यामना नुंगाइतबा थौदोकनी मसिगिदमक RPF ना नुंगाइतबा फोंदोरगली लुब असिगी सेक्रेटरी पब्लिसिटी रोबेन खुमन की चेरोल अमना दसेंगबदी थौदोक असे इंडिया की लानमी अखन्नना मफम असिदा लेरिबा असम राइफल्स ता खुद थानाबा PLA ना गाइदुना लेबनी असम राइफल्स सिंग असिना नंबासी के स्कूल कंपाउंड दा नाथैदुना लेहोरगा NSN IM की मियोय खरा PLA की लानमी ना लुमलिबा मफम अदुदा चंगलकपनी मदुदगी नोंमै कापनबा सि थोखिबनी थौदो असिदा मखोइदगी नोंमै अमा फंखि थौदो असिगी मतुंग पुंग अमरोम लेरगा असम राइफल्स का PLA का माइकई अनिमक बॉम्ब अमदे मोर्टार सिजनदुना खुथोंना की हाइरे थौदो असिगी नोंगानबदा NSN IM की हसीबा हक्चांग पुरकपा इमुंग मनुंग अमसुंग NSN IM की मियोय सिंग PLA की लेफम फाउदुना लाखे मखोइबु अथिंगबा अयतपा अमत पीदना निंगतम लानमी सिंगना इचिल इनाव अमत येंगदबा मित्यंगा अमदे थमगदबा इकाई खुमनबगा लोइनाना चलहनखे NSN IM बु येकनबो ओइना RPF न लौदे अदुमोइनमक मखोइ की एंटी रिवोल्यूशनरी ओइबा मसुंग मणिपुर की अपुनबा सक्तमदा तेमसिंगनबा अस्ते पॉलिटिकल अमसुंग मिलिटरी की ओइबा लमदा थेंगनबा हाइबा पार्टी की फिरेप अहोंबा लेत्रे करिंगबा पार्टी की फिरेप असिग मरी लेना वारी सानबा पामलबदे इंडिया ना लोई चंदुना पुन्ना अवा चैथेंग नंगलिबा लमदमसिगी इरेचा अमा ओइना RPF न थोंगलाउना हांगदुना थमली हाइरे अमरोमदा थासी की मंगा की अयुक्ता नंबासीदा बॉम्ब पोखाइबदा एडिशन जाजो चही कुंठा तरुक अमदे सोखिबा हिटलर कैसिंग चही कुंठा मरी लेखिदब की थौदोक असी RPF का करिंग महिरम अमतद मरी लेना देहारी
खुदेंग थाबीदा लेबा कुनगमरी सुबा असम राइफल्स की मेजर रॉकीना मिनिस्टर फ्रांसिस नाजोपामदी एमएलए कोरुंगथांगबु मिनिट 10 डिटेन तौदुना थमखिबा थवंगबु जनता दल यूनाइटेड ना अकनबा मोंगदा कंडेम तौख्रे बाबूपरादा लेबा दल असिगे ऑफिस दा पांगथोकपा पाउमिसिंग उनबा मदा स्टेट प्रेसिडेंट एम तोम्बिना भारत की मचोंग की फिराल थेलगा चलिबा मिनिस्टर अमबु असम राइफल्स की मेजर अमना इकाई खुमनदबा हाइबसे असम राइफल्स की यामना मिंगचत थिनिंगाइनी हिरम सिगी मतंगदा जनता दल यूनाइटेड ना यूनियन होम मिनिस्टर दा मेमोरेंडम पिछलगनी हाइके मेमोरेंडम अदुदा हाईवे प्रोटेक्शन फोर्स थंबा यावना तोंगान तोंगान बदाबी केसु यावगनी हाइके जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी लेन गांगटेना भारत की फिराल थोइदबमदे प्रजा की अवाब मसक खंगदबा मेजर रॉकीबु मणिपुर दा सुखथम थमदनबा असम राइफल्स की अथॉरिटी ना पौताक पिबियो हाइके ऑफिसर सिंह चलगा लंबी द सुमाइना तौबसे मागी एक्ट ऑफ नेचर से कोई कंडेम साथीना कंडेम तौई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मिखल नक्सलपगा लोइनाना चांदेल डिस्ट्रिक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के नोमगी ओइबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस मंगरांग मोरे की ट्रेड सेंटर द पांगथोखरे काउंसिल असना सिंतुना पांगथोखिबा थोरमदुदा एमएलए डीके कोरुंगथांग चांदेल की एडीसी की चेयरमैन लोकोजय जो एग्जीक्यूटिव मेंबर सिंह डीसीसी अमदी बीसीसी की मकोकथोंबा ऑफिशियल सिंह सु सर्वियाखी हौखिबा तांग मंगा की नुमिदांग पुंग 10 मखाइरोम ताबा मतमदा इम्फाल होटल बाय क्लासिक की मैनेजर आरके बासुराजबु हिचम याइचम पाता मथौ तौबा कमांडो पर्सनल खरना जैफम नाइना फुबगा लोइनाना नमदुना नोंमै पाइहलगा चेलहनबगी थौदोकपु यानिंगदबा फोंगदोकतुना ngasi खोंगमन स्टूडेंट्स क्लब की कम्युनिटी हॉल द वाकन मिफम चथखरै खोंगमन स्टूडेंट्स क्लब अमसुंग खोंगमन पांथोइबी याइफनुपी लुपना सिंदुना चथखिबा वाकन मिफम अदुदा मियाम बुंगांगनबा लैरिबा पुलिस ना मिचम द ऑनसिन बयानिंगदे मरालेबा पुलिस पर्सनल सिंह थबक्तगी लौथो हाइबना चिंबा प्लेकार्ड कया सिजनखे नुपीलु के एजुकेटिव मेंबर मोइरांगथेम नुशिरेना बासुराज अमसुंग महाकी ममानबा अमदा पुलिस ना तौखिबा काहेनबा लिचत अदुगी मतांगदा सरकारना अथुबा मतमदा मियंग चंगदबनी मरालेबा मियोय सिंगी मथक्ता ngasi फावबा सरकारना थबक अमत पाइखत्तना लैरिबसी करिगिनो सरकार असना अरानबा तौबा मियोय सिंबु कनखत्तुना थमलरोइदबनी होम मिनिस्टर ना अथुबदा मियंग चंगदबनी हाइके कोई कमांडो हाइबसी कर्म मोंगदा कोई मागी डिसिप्लिन से कर्म मोंगदा चथगनी कर्म मोंगदा मिसम प्रजादा कमायना लोइना गदगे हाइबना सिंबा मागी डिसिप्लिन याउसलक्तबा सिगुम्बा मयाम सिंगसिना मिसम प्रजा सिंगसे ngasidi yamna akiba haunare habesini khoina yam penri se maduna maram oraga कमांडो हारिबा पर्सनल अनि से अथुबा मतमदा कोई सस्पेंड तौबियु आइमोल चिंगनुहुट खुलगी नौना साबा कम्युनिटी हॉल टेंगनोपल केंद्र के एमएलए डी कोरुंगथांगना संगाख्रै थौरमसिदा एडीसी चांदेल की चेयरमैन लोखो सैजो एग्जीक्यूटिव मेंबर एस टोनपाउ मातेसु सर्वयाखी हॉल असि 13 सुबा फाइनेंस कमीशन अवार्ड की मखादा लुपा लाख 19 चंगना साबनी CPI-ML लिबरेशन मणिपुर ब्रांच इम्फाल हांगदोख्रे पार्टीज ने बीजेपी और कांग्रेस की मायोक्ता मियाम की आइफनब थबक तौगनी है पार्टीज की सेंट्रल कमिटी मेंबर विवेक दास ने फोंदोकली मणिपुर प्रेस क्लब पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा माना मखा तारदुना पार्टी असना ओइदबा ngang मसुंग तात तौबगी मायोक्ता लै नुपी सिंग चथब क्राइम यावना मियामना थेंगनरिबा खुदोंग चादबा कयादा हेनबा थौदांग लौदुना होनगनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 1 की स्टेटस पिहन्नब होनगनी हाइके पाउगी मिफम असिदा स्टेट सेक्रेटरी एस सामुसु सर्वियाकी मसागी सक्ताकचे यावदबा नन मणिपुरी अमंगसी इम्फाल की चैराव चिंग लेरंबदगे थांगमैबंद लेबा नहारोल लेसेंबा क्लब ना पुलिस तसिनख्रै नहारोल लेसेंबा क्लब की प्रेसिडेंट एल प्रताप ना सक्ताकचे अमा फावबो यावदबा नन मणिपुरी असि चैराव चिंग नुमित निनी की ममांगदगी लेबा थेंगनरकपदगी माकपु फादुना पुलिस तसिनखिबनी मपानदगी चंगलकलिबा मिटोप सिंह मणिपुर सरकारना चेक्सिनना यंगसिलहनिंगे हाइना फोंदोरकली गवर्नमेंट सु मतंगदा यंगसिलहनिंगे लाइव नन मणिपुरी से करम नन मणिपुरी नो हाइबदु si sangparabra adu kadom de semai no habu yamna government su tawedi hai adu ngha ki irang la kan tawnu tawse simdi yam mai umanglai harau bagi oifam thokpa masagi masak sing noma noma gi mang tharkli basdagi kannaba masigi asing ba mawong matau sing chapchana utuna numinini chupna umanglai harau ba February 12 dagi 13 fawba umanglai kanba apunba lok ukalna pangthokadori Palace compound pangthokpa paugi mifam amada lok ki convener M Manitona
Umanglai haraubagi oifam thokpasingi manungda kaitharakliba asi lairol amasung laisol jagoi sei phijat leiteng amadi yeiba khongba yauri mayam asi chungthoknaba pandamda festival asi pangthokpani masida miyam pumnamakna saru yabiyu haiki laibungi committee da duga miyam da mari leina kuno tumasi khanghallaga lairaugi masat to sini lairaugi posei do sini lairaugi phijat leiteng do sini lairaugi isei do sini lairaugi jagoi do sini lairaugi laibungje sangji sini do laibungduna sini haidana mayamji loina khanghananabagi damukta thoramaji pangthokse bank account tagi always pension gi senfam wan loram badu toklaga pensioner singi makuta hakthengna na piba horagani haina social welfare minister AK Mirabai na phungdokre sagolban yengkhom lerak development club ki yangkai humdoi suba foundation dega loina na nauna sapa club building sangabagi thoram da wafamasi minister na phungdokibani thoramasi da club ki president ingudam Navakumar Su Sarugyaki minister na makha taraduna haukiba chahi ani ki mamangdagi always pension gi senfam sing bank account ki khuthang da phangan basina ahal kaya da khudong cha da baleram badu toklaga handaki yoksang mamangdagi hona masa dagi oina phangan na ba cabinet na warep lokre leiba ki oibada soigada ba kaya leirabasu miyam na sarkar da khangan biu chawkhat thorang mapung phana paikhat pada miyam na mateng pangbiu haiki Maski yoksang yongdinegi mamangda hariba paisa sinje soidana magi ye aikoi khutta pina bagi aikoi plan roire aduna penalty ki paisa kai ba hek loibaga yoksang mamangda hariba paisa singo soidana magi ye khutta Ukrul gi Rayotangda government district and session court Ukrul sanana ba mafamasida leiriba masjid thugai be yaroi haina Muslim organization ahumna phungthokrai Manipur press club ta pangthokiba pawi mifam amada all Manipur Muslim students organization gi luchingba MD Farid Khana Ukrul gi dishina February mangada order ma thoktuna session court sanana bagidama Muslim singi lai khurumpham lauthokna ba khonariba si hakchinna lawi Ukrul district ta posting taduna leiriba Muslim singi lai khurumpham asi lauthokpa yaningde development ki thabak pada Muslim singi senglaba mafam sopidana ba hotna biu haike pawgi mifam asida all Manipur Muslim organization coordination committee amade united committee Muslim women development committee society gi luchingba sing susar gyaki am so amade amko undona masi pullaga Manipur hubna koi campaign tawbaga loinana yamna atenba matangi manungda Manipur government na hairiba ukhunda leiba juma masjid ase inchi ama phobu sokalaroi haiba पीदब तारगदी मणिपुर धर्म की लुचिंग मणिपुर मुस्लिम की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन लोनना अकन खोंजंग चंगसिनब सेम सारगनी है प्रेस मीट थमजे Chandel district manung chanaleba khudeng thabi da Chandel gi edishim sung DRDA gi chairman Lokojai Jauna ngarang khudeng thabi veterinary dispensary sangakre thormadu da EDC gi executive member Kukalan Hauke CEO L Dashno Aimon amade atai member ke asosogya ki taum de suba finance commission ki makhada sapa dispensary sangabag loina na hui kayasu anti rabies hida kapthoke Chairman Lokojai Jauna lamdamasida chawkhat thorangi thabakya paikhat kre makhata nasu paikhat khigani nauna sangari ba dispensary asimiyamna ishagi lanni khanna sijnabiu staff singda mateng pangduna mathau ningthina pangthokpe hanbiu haiki sida lapaganda ma ichapam thapam oina chingba problem kare oirsu punsina cooperation tv ronoda smaina lamdamsi ega smaina koi awar pakari lebra haibadu Tarawunde Suba Finance Committee ADC Chandel gi senthang makada Morekut ground saba Galngam Lanthel Gallery ngarang Tingnopal Kendra gi MLA DK Korungthang na chief guest hoiduna sangha krai sangha bagi thormatu da ADC gi chairman Lokojai Jau ADC gi atai member amadi khungi luchingba kya na sargya ki Tharonga mari leinana MLA Korungthang na More asi border area oibana leader singna development paikhat pamatamda akhanaba vision ama thamlaga pangthokpa changi loinana state government amadi India government su yamna maru oina lawba mafamni amaromda Manipur gi oina thabak ama paikhat pamatamda ayet papi bagi chatnabi leiriba si thadoksi masi mahutta mateng oina pangbiu mahal makhata na local self government asi mapangal kalhan bachangi haiki Ada prajasina masigi thopaikhat pakanda full cooperation piba target tawriba matamdagi advance asuba ayamang amgani adu koi disturbance law and order ki problem he thoro pasida
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯊꯦꯡꯊꯅ ꯍꯦꯛ ꯆꯠꯂꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯦꯡꯊꯍꯜꯂꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯕꯦನಿꯐꯤꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯣꯟꯊꯍꯜꯂꯤ Impal Urban Cooperative Bank ki lamhenba staff sing waraktuna shareholder singi chingnaba kohnaba thabak paikhalagani haina bank asigi board of director gi chairman Dr. Thogdrom Dilip Kumar ngasi mahaki office chamber da pangthokpa paumi singa unabada phungthokre bank asigi deputy general manager dagi grade 4 gi staff phawba yawba employee union ama semlaga board ke ayaba yawdana naronda loan pithokpa makoi na pamba mafamda posting tanaba honaduna leire bank asigi workers singi union da administrative staff sing yauksin basi industrial dispute act lising machamapal nipuga taret ki wangmadani officer amasung workers singi tongan be union leitabana mathak makha khangnaraktabadagi bank ki thabak ta chauna akai be pire hauzik leiriba association na contract staff taraga taret niyongi wangmada regular tahan ki haibadu yumpham yaudabani zahi surukpaki matungina regular takibani bank asigi matik chadaba officer kharana makhoi gi oijaba kharagi damak tattana irang hobana shareholder lising kunga humdoi romda chingnaba pohle maralebe staff sing serak piba horgani haiki employees in workers association to ana lebiyo officers in officer association to ana lebiyo adugumba officer association duga workers association punchil laga thabak to matamda kaidon su bench afa sakut khongtang da pungam adun shareholder members in na paisa thambiri ba isin na oxin sen thambiri ma mayam se public ni praja miyam ni shareholder lising kulung doi hena leba sigma beng asida asumana irang toina tu thokpase shareholder oijeri mayam gi wakalda ninghana toina phawrangani aduna Manipur praja miyamna shareholder oibiri basingna ninghana tobiganu PMJSY gi makhada Manipur State Rural Roads Development Agency na Manipur gi tongan mafam singda lambi thong nauna semba amade hauzik semjin chajilibe sing Rural Development and Panchayati Raj Minister Francis Ngajokpana haktheng nana chatuna yengsin baki thabak leptana chatharakle ngarang Chandel district ki manung channa leiba wokshu amade maujangda hauzik lambi semli badu yengsin ke khongchat aduda Tengnopal gi MLA DK Korungthang Chief Engineer and Bapuchan Additional Chief Engineer TS Shamsundar amade adai official ke asosor ke wokshu part 1 amasung 2 da puna kilometer taraga manga ge ahanba tangka ki lambi sembagi phibam yengsin ke makhatana more BRTF tagi maujang phawpu ki kilometer tara manga sangba lambi su yengsin ke MLA Korungthang na semga chagali balambi sing asina praja singna chathok chasin tawbada chauna kana ba piragani haike Minister Francis na Manipur gi damak paikhali ba thabak thorom singda miyamna mateng pangbiu loinana ayet papan ba pibiganu haike litigation in magda chahiya ma mangre adu atika munna ba imada chahiya ni mangre chahiya hu mangre hauji ga sumoina sura bde koi Manipuri yam pik pani na ko adna public kana or su khun gi authority or su chief or su naga or su kuki or su any community or su cooperation PBO se ai mayam gi press gi through da appeal tawning Amarom ngasi su minister na agency asigi official singaloina na Imphal East amasung West ki tongan ba lambi thong hakthengna na chatuning sinke ngasi khongchat aduda Sanjen Bam Haibong Pokpi Manaing Khol Pangai Luang Sangbam dagi kameng phawbagi kilometer taramanga sangba lambi amade lamlonggai gi lambi sing yengsinke khongchat aduga mari leina na minister na tampa ki lambi ayamba lobuk phawraga chatpa maramna chap chapa standard da lambi sembagi khudong chataba kaya mayoknai maramasna Laupu singnamadi mari leina ba MLA singna quality level lambi semna honabada angamba thakta mateng pangbi haina appeal tawki akoi di chingsu khakta bu ngamde connection su laite connectivity su laite do su asigumba PMJSY gi program la ba PW na dinga moi pesa akoi budget laite PMJSY program la koi matung da si na si semba ya ba matam operation period sem how to di akoi resource laite ba state na semba ngamoi aduna di lopu Social Development Club na Manipur State Control of Blindness ka khusum naduna ngaudong khangdok naba nomgi oiba camp amangasi samuro makhalekai dalaiba club asigi sanglenda pangthokre thawrongga mari leina na club ki president S Okendrana layeng sangda chatpangamjadaba ahal singi yenglaga camp asi chinbani phongthoki khudong chaba singchu public ta yohanba adu club asina su club ama lejeri haibagi miyamda thabak khara tawraga lekai samaj da kadugma thabak khara dang tawjaba chakhol anba lekai jigi afaba mayonda pori haibase masi
ओइनबगिदमक्ता तौनबगिदमक्ता अखोइना अखोइ अंगम लेबेंदा सुगुम बनतब मथं के मयाम मा हेल्थ क्यू बुझोइ पंतुक जगनी उत्तरा संगलेन सनाकोनुंगी ओजा वांखेम इबो चौबने इबा इमोइनुगी हौरक पवारी सिंगुन लाइरिक ngasi खुराई द फोंख्रे थौरम असिदा प्लानिंग की डिप्यूटी डायरेक्टर ओएम्बा चांदम बंकेम इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेडिशनल आर्ट एंड कल्चर की डायरेक्टर सलाम बीरेंद्र सुसरगियाकी MG Evergreen Higher Secondary School Tuishimi gi jahi kungamanga suba silver jubilee thoram pangthokre thoram asida Tengnopal Kendra gi MLA DK Kurungthang ADC Chandel gi chairman Lutko Saijo Chandel gi ADM Lakishan Kushunsu Sargyaki MLA Kurungthang na education haibasi leibak asigi yanglen saruni mai masing yaudaba leibak natraga khunai adu mid udaba ka pangkhakni hai good decision aigadawa leader aigadawa kaya Drak Namahandra, you Nasakatuna, Arem with the Oire, Ashikumasi Tokana, Pagidamaka, Nasi Satra Sati Sira, with strong determination, is hold the Pagnata Bagadana, Pagna UMC, I appeal to. ngasi nungthil pung amarom tabadwai da Sri Sri Govindaji Temple gi makha thangbada leiba potchai thambaka ama amadi mi leinaba ka yauna phobot chamri rom leiba kai ama electric tagi horakpa mai amana chakrai Manipur Fire Service ki fire tender ahum changsinduna mai kanbagi thabak chathaki mai jakpham da Imphal East ki SP masasu lakning sinki St. Joseph School amadi Little Flower School animakta thonglon sinduna matam kaktana thingjilambadu Maoist Communist Party Manipur nani hari Lub asigi Secretary Publicity Nonglen Meite ki cherol amana Lub asina miyam gi wakhalon yengduna mirakta bom thambiganu school singi angang singda kihan khanghan bathokna ba khwaidagi leibak macha taba mongda school singa si thingjilambani adubu numit tarani gi manungda school sing asida ahongbal leire haibadu utragadi matungda thorakpa afafatta ki tekchak Loop asina puroi mahairoi miyam gi yengduna numit tarani gi oina school thinglamba du khudaktagi handokle hari amaromda Republic Day gi thoram yawol lalhulu kayana saruk yaganu haina saruk yaruba mahai tampam sing numit tarani gi manungda miyamda lale haina singdokadabani hari hauji paugi merthana tem break amamo break matungda amuka nataram nokcheri makataba pauda Thasigi amadagi numit tarani chupna tongan pa thorum kayaga loinana chatharakhiba Patriotic Writers Forum gi tare suba mapokuman thorum Manipur Press Club solution krai thorum asida Laishram Nabakishore Forum gi President Professor Jodha Chandra Sanasam Vice President Raghulai Sangtyam DM Arts ki Associate Professor Dr. M Priyoberta Susargyaki Forum gi tha taruk ki oina puthokpa chepong ngaklo amadi RK Sanahanbina puthokpa ngamkhai leirang nungonbi kauba audio CD ama release tauki mana phanglak mioi kaya da su forum na ikai khunawutki Commerce and Industry ki Directorate amasung Apex Handloom Weavers and Handicraft Artisan CS na puna sinduna Mari Suba Bio Salad Made Porompataleba Food Processing Training Hall da hokre Haudopagi thoram da Parliamentary Secretary Amin Saha DIC Imphal East ki General Manager Y Santi Kumar Su Sargyaki District asing manung chanaleba handloom cluster amadi entrepreneur kayana mid asida Sargyaki Imphal East District Legal Services Authority ki meeting makada Mars Development Society na sinduna legal awareness ki thoram kongpal khaidem lekai de pangthokre thoram asida ambagi Joint Secretary W Helendra Prosecution Director NG Tesh Kumar Advocate TS Premlata amadi Raj Kishore na resource person oiki ngasi numidang pung torgulom tabada thobalgi agri office manakta gari na thombadagi mioi amasire laikhidraba mioi adudi M Ibobi apokpa M Yaima Thobal lokham lertagini magna cycle thoduna chatlingeda Imphalomda haigalakpa gari achauba amana thingjinbadagi thodok thokpamda laikhidabani hari Nomai bung namam chitekta leiba W Sapatina Dulalenda leiba children home da chana thaknaba boy kolom sing mating pikrai laikhidraba mahaki mapuroiba W Belugi tarasuba ningsing thorong kamari leinana mating asi pibani hari ngasi Churachandpur district ke Baisun manakta leiba umangda KIO KIA gini chingnaba mioi ahungi asiba hakjang leiramba thengnare laikhidraba sing asigi maming Jangkholon apokpa lethong phaisat tagini Manglem Sam apokpa Lemnailand Jeso Kuldagini, Atopa Amaduna, Somtin Pau Apokpa Tentang Lambulendagini. How's Sanam ki Pau?
ngasi gi sanabagi pauda Kerala da chathariba kunthang manga suba national games ki ngasi tarani janba numita Manipurna gold mari silver ma bronze ahum lore nupa gi fencing da sagol sem jayantana EP event da gold loke nupi gi foil event da Manipur gi wahengbam Rojina gold loke maibam usarani na bronze loke triathlon da Manipur gi lorembam Mahesh elangbam Sunil mayengbam chanulin thoingambi jingakham Rani na mixed event da gold medal loke canoeing and kayaking da arambam Gyananjit na silver medal khwairakpam Indira na bronze loke double canoeing event da Salam Sunil amasung Oinam Rakesh na bronze medal loke boxing da Imam Toy H Chauba semi final da mai paktuna final changkre amaromda nupi gi football final da Manipur na Odisha bu tie break da maithiba piduna Manipur na goal lore ngasi tarani chanban numit fawda Manipur na gold taragomdoi silver taragmathoi bronze taragomdoi puna medal kunthragatare lawduna tare suba position da leiri chathariba match asigi matang da Dhania Richard Ranjan amadi nauba khwairakpamna pirak report ama Kerala da pamtholiba kunthra manga suwa national games asida Manipurna nupigi phudon mai patuna Odisha na mamangi national games anida thangna thangna na mai thiba pikhibi laman chimang amle hoje Manipurna ngasi numit asida kam performance pikhibi Manipurna medals kya loba ngamkhibagi haibe matangda Manipur gi deputy chief mission hoibiriba Dr Santi Kumar unadona wai sajari tamu Santi Kumar daga akupalawisi ngasi khoigi Thrissur da sanariba kunthra manga suba national games ki yamna nungai ba han ba pawdi khoi na ngasi Manipur ga Odisha ga nupi gi football final match sadaba sida Manipur na penalty kick da 4-2 da thoiba si achong mai pak pa mane haina aham haijani gi ngasi gi player sida han bada khoi gi kanona Odisha gi player na taramari suba minute ahan gol sanki aduga Manipur gi balana na taraga mapan suba minute gol do handoktuna yamna phajaba gol play sanaduna akhoi Manipur gi player singna phajaba akhoi play adu unki loina full time da gol chanaba ngamdabadagi minute 35 hapaga sanaraba matung da su gol chanaba ngamdaduna penalty ki kauna bada Manipur na bem na gol ama balana ama Prameshwar na ama aduga Grace na gol ama amam chanduna gol mari chanki aduga Odisha gi mai kaya gol ani khak chanduna 4-2 da akhoi na mai pak na chawa mai pak po oiduna ngasigi Manipur gi nupi gi football da gol phange Moji ngasi Odisha gi akhuna bit to bche mamangi chahi edition ani da Guwahati national games ka Hyderabad national games ka Odisha na thoi gi bise thamoi de yamna chakpa yamna nuai taba changna bam leibne do aingonda All Manipur Football Association amadi Manipur Praja punamangna aingonda thajabidana aingonda team je handle tobidana aingonda pidana November gi tang kun ga tek gi chathajar ko training je yamna smoothly chathajar pune adu ngasi handak Kerala sida yobu matam ja temperature high temperature gi matung ina gi angang mari naslak padagi performance angang sini masaloi shon gi dana up to the mark ti yogde but we done it akoina mamangda bogi ba akoida lehogi ba ani do ngasi akoi Manipur team ngasi sanariba nupi masa sing amadi live official sing Manipur Praja punama ki thajabdo mangandana akoina medal che lawre ngame habije ai hajani tama changai ba midugi team jigi ju adagiri changai ba midugi ju timing yang ga ina save tauke oja jingi mai nga ke oja jing dai nang thoki ba oja jing nang wan thajaba thangi ba ai thamoi je save tauke khan changai asigi goal telida nungaiba paukhra di triathlon da 1 goal and on mixed relay da makoi mari chen da nupagi ani L Mahesh E Sushil koina da nupi gi ani M Silin thoingambi CIS Roni Devi makoi mari gi mixed relay competition da gold medal phangduna mai triathlon gi ahan goal phange loina na canoeing and kayaking da su bronze ani phangduna KIS Indira amadi Rakesh na akhoi gi canoeing kayaking da su bronze ani ma phangki loina na canoeing kayaking da again silver gi medal ama senjit na Gyanjit na Xavier da phangduna ngasi gi silver medal ama so hapchen ki loina na fencing da goal ama S Jayanta na phangki loina fencing da amuka su goal ama W Roji foil individual da phangki aduga atopa goal amasu W Reni Xavier da phangduna ngasi gi goal hapchen ki ngasi gi overall tally da akhoi gi goal masing laiba si 12 goal
सिल्वर 13 अदुगा ब्रोंज ना 12 टोटल अखोइना मणिपुर ना होजि भौदा लेइबा मेडल मसिंग सि 30 ga taruk ni मणिपुर ना मथंग इमे सिंग दा वुशु अमदि फेंसिंग ना सिंग मसाना सिंग सु गोल यामना हाइगल ककनि हाइवे थाजब सु लेजरी ISTV न्यूज gi दमा खायफल नावगल लोइना दा पौदम जैबा रिचार्ड रंजन त्रिशूर Manipur Veteran Cricket Association Sindhuna Langthabal Public Cricket Ground Chathariba Ahum Suba 2020 Manipur Veteran Cricket Tournament ke ngasi sanakiba match ta Cookie Sporting Union na Model Club Chinga Makaburan Nipuga Nepal da maithiba pikrai Cookie Sporting Union na ahanba batting tawbada apiba over kunda wicket taret siraga ran chamaga kunthra lokhi masi pakumda Model Club B na apiba over kunda wicket taret siraga ran marifuni thoi khak lawduna maithikibani Cookie Sporting Union ge Muan B na ball Yankai Nipal Daran Yankai Teret Lauduna Ngasigi and a man of the match Taki. Hayang Napsa Kaimpalamadi Infal West Veteran Cricket Club Anina Sanagani. Basu Kangabuk Nasintuna Kangabuk the Chathari Betara Nepal Subastat Level Open Devla Memorial Trophy Tennis Ball Cricket Tournament ke IN Sokol Tongbamadi Basu Blaster Kangabuk Semi-Final Jankrai. Ngasi Sanaki Bahum Suba Quarter Final Match the IN Sokol Tongbana LCIC Lilongbo Wicket Ohumda Maiti Pikrai. LCIC Lilong na Toch Ngamduna Hana betting Tobada over Taragamangada Wicket Loina Turagaran Yankai Hundoi Loki. Masig Pakumda IN Sokol Tongbana over Mapanga goal ahumda wicket taruk turaga apiba target adu yauki mari suba quarter final match ki sanakibada Basu Blaster Khangabok na KRC Khetrileka bumaiti pikrai Basu Blaster Khangabok na toch ngamduna hana betting tawada over taraga manga da wicket taret turaga ran marbudran paloki masi pakumda ARC Khetrileka na over taraga manga da wicket nipan turaga ran humbudra taruk loki RYDY Ngaikong Sifaina Sinduna Chathariba First That Level 8-Man Aside Football Open Tournament King Asisanakiba Match Ta RYDO Ngaikong Sifaina Iko Bisnupurbu Goal Mga Hum the Mighty Pikrai Young Brighter Club Langdumna Sinduna Club Asiki Playground da Team Taragani Thoina Group Mari Thokna Khaidok Tunanga Sidagi Ahum Subas That Level 9 Aside Nongpok Ningthau Nongpok Panthoibi Men's Open Football Tournament Hokrai Audopaki Thorum da Infal Iske Adaksa P Bimola Young Brighter Club Langdumgi President K Lal Hari Bamon Kampu Jila Parishad Member TH Golmai Kachungana Thoroma Pusing Waiki Tournament asiki ngasi ahopan miki sanakiba Group C gi match ta BPYC Basikongna UCYC Uran Jirubu goal Taramathu Shino the Mighty Pikrai BPYC Basikongi mai pakpagi goal singadu Gyaneshwar Nataru Suresh Raina Amade Pritamna Anini Chanke Atopa goal aduna Donald na Chankibani hayang ahanba Group D gi match ta PYC Bamon Kampu Amade AMLYC Arapati Mamanglekai ga sanagani ani suba Group A gi match ta CHR Janam Sandrok amasung Sedok Kongba Kuno ga sanagani REF Lisang Temna Sinduna Thogdam Public Ground the Chathariba First That Level Ikok Trophy 7A Side Football Tournament King Asisanakiba Anma Matchta Wafa Wangwe Amadi AFC Atokpam Goal Ani Janaduna Draw Chatkray Ani Suba Match Ki Sanakibada AFA Thobal Ningombamna YDA Haibong Kongbu Goal Taret Mangada Makipiki TS Birachandra Singh Football Academy na Sinduna Tawungkok Makalekai gi Tabaspa Complex ta Chathariba Chahitara Makhagi Ahanba Chahitara Umdoi Makhagi Taruk Shuba Madi Chahitara Taruk Makhagi Taramathu Subasta Level Boys TS Birachandra Singh Football Academy Tournament ke ngasi sanakiba Chahitara Taruk Makhagi Nupa Machagi Ahanba match ta Tabaspa Team C Tawungkok na MIS Pachoy Bu Goal Taruk Shinoda Maithiba Pikrai Tabaspa Tabungkok ki goal singatu Netrajit amadi Biswajit na goal ani ni Chanke Kishan amadi Johan na goal amamam Chanke ani Shuba match ke sanakhiba FC Taida Bisnupur amadi SDC Samurau goal amamam Chanaduna draw chakrai FC Taida gi goal adu Maniratan na Chanke SDC Samurau gi goal aduna David na Chankibani Jahi tarom de makhagi sanakiba ahanba match ta Tabaspa Team B Tabungkok na Nesda Ningthau Khongbu goal mga sinoda maithiba pikrai Tabaspa gi goal singadu Santosh Prem Kumar Suresh Kumar Malem nganbana goal amamam chanki atopa goal aduna Nesda gi own goal oina Rohit na chankibani ani Shuba match ki sanakibada Amofa Academy Moirang na MIS Pachoy bu goal amasinoda maithiba pikrai Amofa Academy Moirang gi mai pakpagi amatangaraba goal adu Samson na chanki
Athletic and Football Club Atopam Sinduna Club Asigi Playground the Chathariba First AFC State Level 7A Side Men's Open Football Tournament ke ngasi sanaki ba ahan ba quarter final match ta AFC Team A Atopam na TYPO Yaripokpo goal ahum amada maithi ba pikre anisba quarter final match ke sanaki ba da KFC Kiamge amadi Real Sagolban apiba matamda goal ani chanaduna draw chatpadagi kick from penalty mark na decide tawada Real Sagolban na KFC Kiamge goal taruk mangada maithiba piduna semi-final changkhre Youth Bright Star Club Sagolban Tera Sapam Lerak amadi Nongmaithem Laikai na sinduna chathariba taruk suba S Amuba Singh Memorial 7A Side Open Football Tournament ke ngasi sanaki ba anma match ta YBSC Tera Sapam Lerak na YLDC Tera Yangkhom Lerak goal tara nithoi anida amadi anisba match ke sanaki ba da Yumnam Construction Tera Sapam Lerak na UYPA Uripokpu goal mari anida maithiba pikrai Poising Awang Youth Club the Sinduna Club Asigi Playground the team Taragani Toina Saruyatuna Chatharkiba First 7A Side Men's Open Tidim Trophy Ngasilation Kre Ngasi Aroiba match ki Sanakiba match ta KALYC judging na YAC Sanjin Bambu goal ani amada maitiba piduna Tidim Trophy ki mapuai Kre Winner oiraba team da Rolling Trophy ka loina na lupa lishing tara runners up taraba team da lupa lishing tare thorumapu singna kusinaki Aikoi Club A Oinam Tingal na WBSD Waikom Laikai Bu Maithi Piduna semi-final changkhre Aikoi Club Oinam Tingal na Sinduna Singjamai Oinam Tingal Lairembi Lampakta team kun gatarung na saruyatuna chathariba second Oinam Charlie Memorial Men's Open 5-man A-side football tournament ke ngasi sanakiba aroiba quarter final match ta Aikoi Club A Oinam Tingal na WBSD Waikom Laikai Bu goal mari amada Maithi Piduna semi-final changkhibani Aikoi Club Oinam Tingal gi goal singadu Ratan Somendro amadi Devan na chankibani WBSD gi amatangaraba goal aduna bangkim na chankibani Hausulo islak padanga sinong magi oiba inga sagi pau ICR lampel pata ki phangba pau gi matung ina sagi khwaida ki saba gi chang degree Celsius kun gamari 10 manga khwaida ki ingba degree Celsius manga 10 mapan nungsite awai sing manil gi chang ayuk chada mari pamathoi nungtil dena chada kunthra kamari nungdu chang nil Hauseroi bada maroi bapau amona Seat Humudra Laiba Delhi Assembly da Aam Aadmi Party na seat humputare fangduna anauba puari masem kre Mission School Mari da Ming Chanbagi wafam lekhai tadabadagi mairoi kaya chahi mangba yapagi phibam da leire amade Manipur na National Games ki tarani chanba numita gold mari silver ma bronze humlore ISTV na pizza bapau matang sa lojare miyang tabi basing ba mukhana khurumjare